Ibuye muno mutegeri wa Meru TV mbitikire nkuwatewe ni kirendeto chia Meru TV oro ni wambeta muthoni wa kiramana ni oro obontuku ya Jumatatu tariki inyanya cia mweri 12 mwaka eno yuturijo ngirire 25 munanele wetu wa mathitho ni Paula Wangonjiri tuthiatira kimitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya muna kinya tuthiatira akiri Signet na Pang Meru TV kenda kugwata ndeto hii na ingi nyingi tukiambiriria nirechirikitie kuringa biongo bya ndeto akiri metha ya Meru TV oro ni atinende MCA wa municipality bujekene ya Caleb Kibuku achumirite na kumba kwithira aika ngwataniro ya gavana wa Meru Mutumanto Ethinki hamwe na kinya senator wa county ya Meru Kadhuri Murungi arawite ngwataniro ya baba baile batikumba kwithira kereta witi na mbere county ya Meru na nkuruki utira mirandi ni kumba kwithira kioneka Meru kumakiri thirikari nene riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma akiaria na metha ya ndeto ya Meru TV Caleb Mutethia Kibuko ndiria kuriungirite irasi bia ECD nturene ya Kongo Gacheke kiri wandi yawe ya municipality na ugite ngwataniro ya gavana wa Meru na senator wa Meru nithirite kireta ukiri na wendo wa county iji na nandi kuria ngwataniro iu nithire kiriukia mirandi ikwamite aja county ya Meru to promise ija stadium dual carriage ito promise manto ambio and it is the high time now that we are talking together as a county tuika our interest kando tuika interest ya mwananchi amwe no to the moment we do that tukombo robi more resources chijagi county yetu kungwataniro ira yao na gwita ke wananchi tukona bagita na ndi bati kwithwa I translated to a more kintu kina machiara maingi nkurukia jara tukuona kutho kuna machiara jatiri itukuona njira chetu ikithithwa ibakurobe together tugetia njira ira imantu jatu a promise this government chekela jedithika apart from now the unity ewitiki tugwetikiria na the unity ira yao itiki but kirana ndike kulaka ke igwita na to task the national government ireta na now the resources ire promised to the people. Nkuruki Caleb Mutethia Kibuko na ugite ngwataniro iu itibatere kureta amwe atongeria bau benyangia mbecha chakana Kameru nkuromba senator wetu Kadhuri Murungi and in that kind of the spirit no to their governor batigwitanira ngugi na senator then gintu gitu kwaliria devolution gitethwa gikene impact ya kwera kibati kwithwa kinyo na tutikwa bitanira ngugi kenda bara county ali turuga baitanire ngugi kenda bomba ku seek more resources chejagi the counties bwo kenda bwe kumia kiaria chege irasi ethirite agiaka kiri wandi yawe mutongeria uju alo twithithia modern ECD na one thing na ECD atukwenda kuthithia model class ire kethirwe kioneka across municipality classes itumenya kwina model ire thithitwe standard ya county but for us this year turugire that to the model class nunto tutikwana the reason why private schools kas chukuru ingi kuda china very unique classes ikedo ana bedo magonto go kodongi lakini eja chukurira that to represented to yeshimiwa nyao ningwa ndari wikia mwana kwa chukurira mbakite then it shows that there is a lot of maybe quality to chedete quality anini ko this time round turugire itwambiria classes iji to the very nice facility area one nyatha atwana betu bongwa baba kwambiria ndiguru buru arabo mbikuja bakeja chukuru nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma Ibuye muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no ndugo twambiriria ndeto cia Meru TV oro na njira ikinyanilite tugete na mbere siasa kana muthutiro ya siasa iwetithirite yukioneka ruari muchemanio ne yumwentere chianya kina MCA wa Nyakis na Kinyato ngire barabangi bakumiriria matagiti gike MCA bonekere bakielanira miario michemanio ne yontu buranende abumbere kwithira butuma muthutiro ya siasa yethira yugitia muchemanio ne yuri boti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wakia Lero kwaria na antu bwana mwirigi na atanonyina utembera okaria ntakwira ri ukwaragia tigo tindo point no mwanga ku point ne tho ti ukwenda ku point umare ari tuwa umwetete a
Morutira jwa gĩsiasa jũra jũkũnjĩrĩ gatagatĩ ka MC wa Nyakisti Kenywa George Mwirigi hamwe na Martin Kaimenyi baraba ũkandana na gĩtĩ gĩkĩ kĩrĩ kĩthurano kĩnene kĩnjĩte bonthe bakiringĩra ndebe na kuonania kathari kao na ũchamba bwa gwĩtithia na mbere wondi ĩngĩ ĩrĩa Mwirigi augĩte nĩ ĩtigĩria nene kĩrĩ wĩti na mbere na nĩwe ũkomba kuonokia Karibaba gita rĩakwo na kanya gakwo nĩ opposition leader ni bati kũyobote into bya bote kũgĩthenkerwa Tondi opposition linda mbati kwa sukuma intobira kenda biletwa toloni nteko wa mtoni ilo ora ona kiringa kanyo kenda thirikari itanguge batu tutetekeria kwa erwa na no mwankau akuga no opposition leader ndaigwa Mwirigi akiuga atire atindi akura ngai 120 raima kana kwetera tingiria kwinjiri kaime no tete kuikia tegeke o etete MP na ara tuamwe na Murungu akenda ngeta kana teu orera Murungu akageta atia akenda ndi 27 yejete turi owaja uju ni oturi yitekera nguboromba ikia MCA igitara Murungu akenda tunene atukanenea antu beto da boromba gitikia MCA igete kuromba kenda mbuba kumara kura yu nkemenyanya kisi miterita ngugi na ngatumira nyinto byako bira Murungu ampete no ndibo kona ntara bena na indagira kura maita thatu na ngiyo kibabo to kona important antu beto tokeja kwenda atubondete gutebwe mbona ndenkiuga antu bara batimpendete lakini unipondete tuko na muthenya ni ara nacio ciaca cia one term na two term ciithire kijukia mukondo Mwirigi agitetera thirikari nene kumane na uritingo gebwayo rai tutena opposition ni ntekuga buthikira ngiraundi no tungiraundi nyabo athikira no tege tutukuona imbio ago faida twene au batu turena ngiraundi na maendeleo no ntoke jotela yababo to tuthikira ngiraundi to tuthire matou tebare thirikari no toke batu nenkere nalo bakoyo to batwaria ndo achia no to bomere ke thirikari siasa 2020 that 2027 ikiendelea maitajaire between two term na mbio Mwirigi atwera no mbio atura no tutam tema batu na tu kumenya bwega muno ibituonete na huwa kwenda gutukigitatia otwikia tutetari tutienda no mo katwaria o mana twikana werune gutukauwe thirikari reku ni thuku thirikari chonde itora itho no tonanya kisti mbitomba kuwa thirikari nyerere kwenjaga kanere kwenjaga ne tuthithiretie kona ro tukeje ikwairwo tuga ati thirikari ni thuku ati thirikari ni njega turenda kuga ni atongarie batethura abatombo twetirindo ke thirikari reko iu babeku Kurukina ringirete ndebe munini wa rais Profesa Kithure Kindiki akiromba miro kumugwata mbaru na kumuika jaura ntere ingi itwire kuigika bao itotwira na Gachagua ari deputy president ari na uria ari janya mero ntuko mo president au agotethitheria ntu Kalonzo na ale kwa deputy president ara tethitheria ntu kathitheria nyanto bao mundiori na ale ku na itere antu ba aruya thena mutabani na ale ku na itere aruya thena ko nya bato na ro tokero ikendeke anda tuite thenene kenda tumusapoti yora bato katoro support bange pena thena ka batena thena no mtoto ngere wo yakuona batwe na Murungu gatorikanite nyabatwe nyabara bange yego tongerio tekebona nyatungo tokareni abuno twabo tuige garurizo kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Beta Mutugi wa Kiambi Waya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no tuboriboti una njira indiku tugetana mbere nyumora wari waziri wa urimi athigurune ya Kenya Mithika Linturi kumba kwithira gichumire muthenya yoro na kwario miario mithuku ayege kiama kiono pe ure unende atungere ba kiama kiono pe kuma ntere cia bure bachumirite na kutharikira Mithika Linturi bunene bakiwa Mithika Linturi utigwa kumenya no tukiama kiono pe nikyo kiama kiramiru abakumba kwithira bakiukumiria kaitene kathai bakiaria baugete kinyanyuma ya Mithika Linturi kumba kwithira ICS woremi otuntu kinya bwiko ethira kibuna abuo amiru ntubunene burabu thirini kuretera arimi andhalu chiembo leo kaite no kwibona niti kugwata mbaru athirikari ya Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibuni
Tongeria bakiama kia nope kuma gicigo mbunge kia Bori batongeretwe ni Emmanuel Bondimanu ni bachumirite nikenda gucokia miario ya raiti ntuku yero ni Mithika Linturi nora ni mwandiki munene wa kiama kia DCP ire miario ya kumeneria kiama kia nopeu gitumi atongeria baba kwa Mumiru na batere kwithira ari na kiama kiawe na kira Mumiru awikumiria thaini kiama kia nopeu Mithika ate experience ite kwithirwa kwina kiama kia Miru ntwetherwa igita rionthe wajukagia Miru agata agacoka kiama kuma giku etakendia ntu ba Miru nao raundi ii batu turaugire tutitikiria twita kwenduka iri Mithika biamene bia iku kairi batu tuingo turenda kutha twina kiama getu kia Miru na kiama kiu getu kia nopeu na turenda inya batu iku raundi be batu kia mene kia nopeu beta bakarome itina bio nabo ti batu tito tukiyo biama biao tuja kuromba abyo kura na ndene Miru indi babongo tiro barara batojete kamene kia Mumiru au ndi turira mwiku wonte atoje kamene kia Miru na Mithika tutito tonya kamene kia DCP kashagwa Munyiri batu turia Miru na kiama getu na patirida wetu mheshimiwa Mpuru wa Bori na tuketwa tonyu Mpuru wa Bori na tusupport kiama getu kana Nopeu na Mpuru no gatwa direction emantu ya Miru atugeta nuntu no thaiwe na kiama na Mithika ntetu kwa Richiorongo nontu nyawengwa no kumenya 2022 kiama kiro turetere kia UNDA nuoragire kioneki kana bioneki bia na Bamiru baba ingi mono para bendete kuromba ite na UNDA bugete kiama kia mama mboga kiama kia bottom up ende te ubwa umate unteto chiakari ogo wari broker na twejere kumenya wari broker tokwaga ite tokwaga ticket cha UNDA nonto jaoni koko tweka kiama kia mama mboga ndio mobo ndiko tonya musunjone chwa UNDA wambe toro ofisi neku ombera kedra antena million impebere ndakwera antebera nonto kiama kia mama mboga betekeria betende bene na bau kumenya bena inya ekojokia ticket na togweta ura gwakarira unde kuringirwa kura ogwo ajokirie ticket uranenkera muntu rawe na mbesha omwitete Nairobi Miru teku ogwo ate no twikitie batu twina kiama kiria gitwikitie kuraja kiama kiria kio support thirikari na yakabo botiani bakiongela tugukwira ogwo na ndi tukwije wejete tukwije this time round tutitayari kwa erwa iyo ogwo Mithika nontu ituronera ogwo we muntu ko eronde okuraga kana Kamiru karaga karungama gokeria ntora chia muno wandine chieto nuragete kione kyangu chokerie kaire atwina ande Ameru tukinyete muthia chwa kwa erwa imburoka se siasa batwe na ande kiama kira twina kio Meru kia Meru bonde kuma thochi monkantonyere ikiama kia Nopeu na paterindo kio kethro te muije bwega ibwana Mporo abore kio Meru eta Mithika ugo we mutana kabisa ugo gwita correction manto kia manyo wotara ntarambigitwe urejese kia manya ntuku nyemwe wa paterinda edra wento muno enough tafadhali waziri Mithika Linturi ita urejese kia mage yaku ugite gito nawe ja tuge nande kia mage ki kia Mumironge mwense tuchagwethe i Nopeu kana kia mage Mithika ogetho urejese kia mage yaku lakini utejo tu organize secretary kia mage tukumenya mwene kia makabisa ikashako ndene Nyeri county kuluki barua baba teta na mbere kuleithiria Mithika Linturi akiagiria thirikari ya Rais William Ruto nthoni bakiwa kaita kana Mithika Linturi anenkerwe kiti kia waziri wa urimi ute uguni kinya buri kwareta kaunti-ini ya Miru orare mugate orare jawi wenka muti Mumiru ratega utiki tukigwathiro kiro Mithika ko kia thithirie thani batwi twina Mpuru wa Bori na we mheshimiwa Kithure Kindiki heshima deputy president wetu na itukugwa ibweka muno thaiji president wetu na rone mwana mutharaka aja mwana wa Mumiru amunenga gite kia deputy president no deputy president wetu Kithure Kindiki ato andikira na betu bangidion Kimathi andika sijui wakina nani aini betu ba Miru thaitu kona bena nkuma no thaitu na deputy president wetu na kurukia aini betu bageta kwini Nairobi na Kimiru ene mbere no gikuwa giturona gikina utitu choke kairi ki aiku kairi ogwo tukwira tigane na kana getu Kindiki ogwo ituromenyere ogwo mtu muthuku muno kwigwa ororo mwana wetu kuma Miru urakumbira muga nkamwira muga muno aigite kia deputy president ogwo tuona no kwigwa ororo sana nonto akonenkerwa nafasi nonto iyo ogwo mendete ankwira ogwo te bwino ombi yakaya kwethwa no erwe gite kia waziri nore mwako nderiva utikio tuona pataresa tutona ikwanti na ndinya tukuona inande tukweta wasirio mbondi tukethira twata tukethira indaro cia mbori cieku gai pataresa yeremete imera kabithongi kuthongoma na nde ogwa Meru kanya na kethira ogwo no kuona buru we mutongeria njoro uturetere kiama we President William Ruto akwere gite kia CS wa agriculture Mithika Linturi kwaga nthoni buru
wetere guchwa maija ntigiri oretera antu betu amiru beje ikuri majo roi mithe kare ntore nde ndo kuria atiri uko inya gwaku kungwa maija ntigiri dararima muntu uketha kithura kindi imbio muita kithura kindi muiti ngugi abunge betu ne itingugi mithe kare ntore imbio guita antu betu bamiru. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Mwendo wa Libori mwandiki wetu wa Ndeto kuma Nterechia Buri ni iboya muno ntuboro nuru na njira ikinyanilite rwari yari tonkuruki ngiri 3 ibethirite bagikirwa thombe na kunenkerwa certificate chukuru ya Meru National Polytechnic ireri au county ya Meru bamba babaraba wikinyitie akiri mambura ya wikirwa thombe kwa rito bani CS wa kithomo Julius Ogamba Migosi aranende akiaria wite kwina bati ya kumba kwithira tukiwatila kithomo okia utiana ubunde na kuruki kinyoti irana betu bakumba kwithira watwanya to guchiandika baibongwa riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Today we send out a generation prepared not just for jobs but for leadership, creativity, entrepreneurship and global competitiveness. Class of 2025, you are stepping into a world that is demanding bold thinkers, problem solvers, and builders of a better Kenya. Congratulations, class of 2025. Nikiri mambura ja wikira thombe nkuruki aritwa ngiri 3 bashukuru ya ubundi na ote ya Meru National Polytechnic aria waziri wa kithomo Julius Migosi Ogamba arombete aritwa gwikira mathomo ja ote anikenda bagatonyana na ugaruku bwa nthiguru ya kingugi. Innovations by the Meru National Polytechnic, such as the processing of banana flour under a registered trademark, Marpol, the automatic smart bin for garbage collections, and the solar dryer for agribusiness clearly demonstrates the power of applied skills in addressing real-life challenges. This aligns perfectly with our ministry's vision of a TVET system that provides practical solutions to Kenya's development priorities. We are equipping our students to be technically skilled, digitally ready, and environmentally conscious, ready to meet the local labor market needs and compete in global industries. Ogamba akiaria augite rwangi rwa kithomo ni rugwikira nene ndeto igene na Iwanda na otea muno kire gukinyaniria mutaratara jomwe rujwa CBET. As a ministry, we remain to transforming TVET into the engine that drives Kenya's industrialization and sustainable development. Our reform agenda rests on a number of pillars. Under the competency-based education and training, we are consolidating CBET implementation across all TVET institutions to ensure that training responds to the demands of the labor market. The CBET model empowers learners to demonstrate skills and competencies that match specific occupational standards. This year we fully implemented the competence-based education and training model across all departments with 47 approved curricula. As you know, we are a qualification awarding institution. As Meru National Polytechnic, we qualify to admit, to train, to examine and to give certificates. Nawe mwarimu munene wa shukuru weje mutembe ikigige akiuga shukuru weje nekinyete matagari akathomba gukinyanira kiwango gya kurita barua ja shukuru kiombe. As a designated regional flagship TVET Institute in Building and Construction, Meru National Polytechnic is setting new standards for technical training in East Africa. The Center of Excellence is designed to offer fully modernized workshops, specialized laboratories, smart classrooms, industry-grade equipment. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi.
Ibenya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi batire mone micheni ya gya kibijekene ya Father Gikunda akeronoretie mbethe bethire baina awetikikwa na kinya awetikirika endirabe watwanya tongu yakiwa ndukembe bengi ngweche chiruba kwethira chikithira no ntuba kwethira bate aitikikwa na kinya bate akiri murungu Batire James Gikunda Chomba mwene micheni ogyaki na director wa DOMC Philips Torougaga roda rwekoraja na nde roda twingaru nonto narua itareki inyanya cia Disemba ndaka mbere burui ituratoririe turacietere cianto mwambia nonto ibo pioneers ba CBC ibo batonyere grade 7 beba mbere batonya grade 8 beba mbere na bathire grade 8 beba mbere batonyete grade 10 beba mbere grade 11 beba mbere grade 12 beba mbere na university kou watrimana na bona abo atrimana abo bubeta enduke ya tomwambia na nonto iba anduke ya tomwambia bobatedererie bokabithiana na challenges ziria bagatrimana nacio nonto mwambirie junde we manto bonge ne ayudi baba beto beroda itobarombera mono nonto nandi batigerie mweri jonge akue ntuko 23 bachoka chukuru January bumamenyere mono nenya barakigerio kiao gikouma nonto kigerio kiao no kiumene time bubatethie kuhon those results nekenda tutekeiwe incidences chia suicide kana na bamwe gutoroka njachiao nonto bate kugwatanira na aciari kumenya na results iraba bakagwata kigerio kiauma bonge kire graduates beto ndigwetikia kire in the history of Kenya kwirenge graduation chiethere mweri jwa December jaojo tayari tukojerete please graduates omara gochwanguge be patient nenkirani murungu kanya abochiorere kugera kwenda kurita na bagwe nagwe barabukande kwa bokenda guchindana na nene baku bedroro ragwitanaga ena Prado orenda kugura V8 niyo kimutisa bogeira bogetocho be realistic practical example kwerenge ndendaga mwalimu ogwitana computer chukuru yakwa ndandika applications one of the recent graduated ambetia 60,000 tamwira excuse me 60,000 ni ntechiona ndamwira mbese chiande kurubuni no kwenda ambere 50,000 mbe ngogio ya computer ndaga mure ya 60,000 narua kwe muntu wetekererie 19,000 so please my dear graduates bokumanyora situation yekari be humble weterete ngugi ugatara ngugiro kwenda gugitata kwenda kurita tafadhali nontombio utena ngugi twetekerie ngugi ondere konore nyeketha ne wochimani ita weterete ngugi yambio ya karia yaku nyekera ne kabanga utwe wakua nonto bwago bio kabanga otherwise I wish you all the best. Merry Christmas and Happy New Year mwaka jwa 2026 yoyorita ya murungu na rietwarede na mutana na mukembu achi Riboti yambekira katanta kandeto chia Meru TV oro ni wambeta muthoni wa kirama nkurikana Jumatatu ni atariki nyanya cha mweri yo 11 mwaka ne turi yo 2025 muthona niri wetwa mathito au karipoli wangu jiri na ni wambeta muthoni wa kirama no twachoke nkatho kiwa no tubotuthia tira akimitando yetu ya ukinyanirie na ya Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amno kinya tuthia tira kirisiginet na Pang Meru TV andiki beto bonde bandeto eto abuchukire nkatho cha mwanya mno na kinya muringi bicha mo na kinya mwerekeria Phineas kinya uwe twakwiribo ya mno ntubotira Meru TV oro ikumba kwithira ikinyanire thira wina kaita gake